Amakuru irakomeje kugenda avugwa ni ibikoresho bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi FDNB zimaze igihe kinini cyane zikorana n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ibi bikoresho byabo byongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu mashusho magufiya yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekanye uburyo iki gitero cyagenze, aho ingabo z'abarundi zagaragaye zirimo kurasa mu bice bya Bukavu, ibice bisanzwe bigenzurwa n'umutwe wa 23 guhera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize mu 2025. Iki gitero bivuga ko cyaje gitunguranye ndetse kiza kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23, ibyaje gutuma M23 yatakariza abasirikare batari bakeya, ariko kandi kugeza magingo anga bikaba bivugwa ko imirwano igikomeje kugenda iba. Iki gice kandi kiri mu bice iruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko rumaze igihe rukubita agatoki ku kandi rwifuza kongera kwigarurira, nyuma y'uko kandi baherutse kugaruka mu mujyi wa Uvira. Jean-Jacques Prusi ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kongo, yagize ati tuzakora ibishoboka byose twirukane uyu mutwe wa 23 ndetse natwirwaneho, tuzakora iyo bwabaga atubashe kwigarurira ibice bya Bukavu, Kamanyora n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo nka Kavumu Airport, ahasanzwe habarizwa ikibuga cy'indege kiringaniye gisanzwe gikorera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aya magambo kandi by'umwihariko yerekana by'umwihariko uburyo intambara zikomeje kugenda zihindura isura, ku buryo bigaragara yuko uruhande rwa leta ya Kongo rwatangiye kubishyira mu bikorwa. Nyuma y'uko rero uruhande rwa leta ya Kongo rwari rumaze iminsi rugaye ibitero ariko kandi rwifashishije indege z'intambara cyangwa se ibitero byo mu kirere, uyu munsi bahinduye umuvuno maze baza kugaba ibitero byo ku butaka. Iki gitero bivuga ko cyahitanye abasirikare ba M23 ko cyaje gitunguranye, ariko kandi ngo M23 yaje guhita ibona umusada iragihagarika, ariko igihagarika by'umwihariko hari byinshi byamaze kugenda byangirika, ku buryo amakuru akomeza kugenda tugera avuga yuko iki gice cya Bukavu gishobora by'umwihariko kuza kuvamwo n'uyu mutwe wa 23. Ibi kandi bijyanye n'uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zongeye gusaba uyu mutwe wa 23 kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ntibasobanuye aho bagomba kwerekeza. Intambara zikomeje guhindura isura rero mu gihe uruhande rwa 23 biciye mu mugambi mukuru w'igisirikare cyabo General Sultan Emmanuel Makenga aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko uyu mwaka 2026 ari umwaka uzagaragaramo by'umwihariko uzagaragaramo cyane cyane ibikorwa bya gisirikare ndetse uzagaragaramo intambara zo ku rundi rwego. Igikorwa cy'intambara by'umwihariko kigambwe n'umutwe wa 23 ku kibuga cy'indege cya Kisangani by'umwihariko ntabwo ari igikorwa cyagarukiye gusa ku rwego rwa gisirikare. Benshi bemeza ko ari intambwe ikomeye cyane mu mvugo ndetse no muri politike bigenga intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu kuvuga ko rero abagabye igitero ku kigo gicungira kandi kiyobora drone za gisirikare M23 ishaka guhindura icyerekezo cy'impaka ikivanaho by'umwihariko ku rwego imirwano isanzwe ikijyana ku kibazo gikomeye cyane kurushaho cy'inshingano za politike ndetse n'iz'imyitwarire ya leta mu miyoborere y'intambara nk'uko bigaragara. Nk'uko byatangajwe mu itangazo ryabo, icyo kigo rero ngo cyari ihuriro rikuru ryo gutegura, guhuza ndetse no gushyira mu bikorwa ibikorwa by'intambara byiswe ibyica rubanda, bigabwa rero ku baturage b'abasivile ndetse no ku birindiro bya 23 mu bice bigiye bitandukanye birimo muri Masisi, Minembwe, Warikare, Rucuro, Rubero, Karehe ndetse na Mwega. Uru rutonde kandi rw'utwo duce by'umwihariko ntiruvuzwe ku busa, rugaragaza by'umwihariko ikarita y'ububare kandi ndetse n'iyaguka ry'intambara. Ubutegetsi bwo hagati bwa Kinshasa by'umwihariko bwakomeje kugenda bwohereza umuriro w'ibisasu muri ibyo bice nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru akomeje kugenda tugera avuga yuko rero nyuma y'uko iki gitero kigabwe muri ibi bice, uruhande rwa leta ya Kongo rusane rwamaze kubona neza yuko amagambo General Sultan Emmanuel Makenga yavuze asa n'ayatangiye gushyirwa mu bikorwa nk'uko bigaragara, nyuma y'intambara karundura zikomeje kugenda zihindura isura. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugera avuga yuko rero impande zombi zimaze iminsi by'umwihariko zigaba ibitero, ariko kandi M23 ikaba yarabikoze mu buryo bwo kwihorera. Gusa ruhande Burundi by'umwihariko narwo rwongeye kwerekana neza yuko ruri imbere neza mu gutegura ndetse no kwihaniza umwanzi.
Mu gihe rero umutwe wa 23 ukomeje kugenda wotwa igitutu ndetse ukaba ukomeje kugenda uraswa mu buryo bukomeye cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zahise zikubitamo maze zisaba yuko by'umwihariko uyu mutwe ukwiriye kuva mu bice byose cyangwa se hano ku butaka bwa Kongo nk'uko ari amagambo yamaze kugenda atangazwa. Ibi byaje gutangazwa mu gihe kugeza amagingo ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse kwerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo, aho yari yitabiriye inama ikomeye cyane. Gusa iyi nama mu kwitabira byemezwa ko yaje kuganira n'abategetsi bamwe na bamwe bafite aho bahuriye na Afurika, maze baza kumvikana basaba uyu mutwe rero n'ubundi kuva mu buryo kuva by'umwihariko mu buryo budatinze mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Icyakora by'umwihariko muri ibi baje kugenda basaba nk'uko amakuru atugera bivuga, basabye yuko na Tshisekedi yagomba by'umwihariko gusenya FDLR ndetse n'Abazalendo. Ni Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo yakiriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze asabwa kugaragaza uruhare rufatika mu gukemura ikibazo cy'imitwe ya FDLR ndetse n'Abazalendo, ariko kandi baza no gusaba M23 kuzinga utwangushye bakava ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru by'umwihariko nk'uko bigaragara, aho yitabiriye amasezerano yo gusabira amasezerano yo gusabira kiriya gihugu ku wa gatatu by'umwihariko tariki ya 4 Gashyantare, nibwo rero yakiriwe mu ngoro y'inteko ishinga amategeko nk'uko bigaragara, aho yagiranye ibiganiro n'abasenateri bakuriye komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga by'umwihariko mu nteko ishinga amategeko. Abo ni Senateri Jimmy Richka uyobora iyi komisiyo ndetse na Jeanne Shahena bafatanya muri izo nshingano. Komisiyo kandi ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika yatangaje ko bari abasenateri bombi baganira na Tshisekedi ku ngingo zirimo amasezerano Washington DC igihugu cye cyasinyanye n'u Rwanda ndetse no ku mubano usanzwe hagati ya Washington DC ndetse na Kinshasa. Nyuma yo kuganira nawe kandi by'umwihariko ku bigendanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'umushinga witwa Alubto Corridor igihugu cye gihuriyeho by'umwihariko n'abari mu Amerika, bamwijeje ko Amerika yiteguye kuba umufatanyabikorwa ukomeye cyane kurushaho wa RDC, ariko kandi ibi bikaba bigomba gushingira ku kuba rero impande zombi zirebwa n'amasezerano ya Washington DC zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje. Senateri Richka kandi na mugenzi we bongeye gushimangira ko nk'uko Washington DC maze igihe bivuga igomba rero gufata ingamba ziboneye cyane ku bintu bamaze kwica ibyo biyemeje mu rwego rwo gukumira andi makosa yarashobora kuzakurikira. Ku itariki kwa 4 Kuboza nibwo Tshisekedi ndetse na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame bemeje burundu amasezerano y'amahoro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga bashyiriyeho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari muri Kamena 2025. Aya masezerano kandi aha Kinshasa umukoro wo gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR bamaze igihe bafitanye imikoranire, hanyuma rero bigakurikirwa by'umwihariko no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rumaze igihe rwarafashe. Raporo y'impuguke zawe kandi yasohotse mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko Kinshasa ikomeje gufatanya na FDLR ndetse n'imitwe y'Abazalendo mu ntambara ingabo zayo zirwanamo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Aba basenateri bombi kandi by'umwihariko ubwo bahuraga na Tshisekedi bamugaragarije ko rero kugira ngo igihugu cye kigire amahoro arambye agomba rero by'umwihariko gufata ingamba zihariye by'umwihariko mu kurandura FDLR ndetse n'Abazalendo. Bagize bati kugira ngo habeho rero umutekano urambye, RDC igomba kugira uruhare rwayo mu kugabanya umwuka w'intambara, ifata ingamba zihamye zo kurwanya umutwe wa FDLR n'imitwe itwaje intwaro y'Abazalendo irimo kwangiza imibereho y'abaturage nk'uko bigaragara. Tshisekedi kandi yasabwe gutegura ibiganiro rusange bihuza abanyekongo bose, aho rero gushyira imbere inzira ya gisirikare nk'uko bari abasenateri babimusabye. Bati turizera ko nyuma y'uruzinduko RDC izongera kwiyemeza ibiganiro bya politiki bifite ireme ku rwego rw'igihugu, aho guhitamo ibisubizo bya gisirikare kugira ngo Kinshasa ibashe kubaka ubumwe bwa politiki bukenewe mu guhuza igihugu ndetse no gushimangira ejo hazaza h'ubufatanye bwacu bw'ibihugu byombi nk'uko bigaragara.
Amerika ku rundi ruhande ariko kandi yavuze ko ifite impungenge ku bijyanye by'umwihariko no kwigarurira ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gukorwa n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda, ndetse by'umwihariko n'ikihutirwa kuko rero ingabo z'u Rwanda zavanwa burundu muri ako karere niba rero hari amahirwe y'amahoro nyayo kandi arambye. Abasenateri kandi bayo bashimangiye ko abanyekongo babarirwa muri miliyoni 26 bakeneye ubutabazi kubera inzara ikabije cyane, badakwiriye gukomeza kuba rero igitambo kiriya ntambara. Nk'uko bigaragara kandi umwe muri abasenateri yanyujije ku rubuga rwa X yasabye ko M23 iryozwa kwica amasezerano Washington DC agamije amahoro ndetse n'iterambere hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntacyo M23 yari yatangaza ku bigendanye n'iyi ngingo, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya benshi bakomeje kugenda bagaruka ku byaje gutangazwa n'aba basenateri. Mbashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, twongere gusura amasaha imbere turebera hamwe ibikomeje kugenda abivugwa.